2016 athi mamncane ngithenga upoison ngibulala ubaba. She's a good manipulator, a liar and a cheater and a stealer. NgoJanuary ngoFebruary ngoba ngafunda 2 months i-already liyashona ngoMarch. So impilo yokuyidependela ukuthi ngiyimele uma bengisayiqala leyo mgaqo leyo journey leyo. Ngoba eshona uma kahlahla ngakayazi leyo mpilo yokuyimela. Ngazi ukuthi uma yonke into nobaba uma kahlahla uma nje ubemisa ikhaya thina. But lento ye-energy nani ikuma. Ngivele ngabona. Ayikho komnye umuntu ikuma yayizwa after that still sekwenzekile konke lokho ngamfuni. Igama njona lo wawa. Yes, kodwa uma ngibuyela back uma wami uthi wayenqama igama ethi nguNomcebo. Kodwa igama elingazange zilizihlalela ngafika even kwi-ID but uma wami wayethi igama lami nguNomcebo. Lelo gama lokuceba siyathanda ngoba ingane kasisi wami owashona elandela uNosipho usicebisa emvelo. So umcebo ngenilanga soba nawo. Futhi bebesebenzisa amagama ukuthi kube yiwona ngoba igama lomuntu lemlandela. Yes, and one day I believe ukuthi lokho kuzokwenzeka. Manje leli likaMawawa phela lizoyiphambanisa izinto. Uwawa yes, Uwawa West. Yabona kuWawa West yazi uqhamuka phi uWawa West. uWawa West ngiyadayisa yabo. Ngiye ngithi mina ngeza se West Side angizoleza se East Side ngihamba nezo Tupac. Yayibona so West Side. Mawukhuluma indaba yo Tupac. Yes, ngiWest Side. You understand? So izami zingalazi ikho ngala East Side. So mangabe ke ngizama ukupromote business yami ku fast food, even we go to Facebook uzobona ukuthi lo ulokhuzana uWawa West kusuke kukhulunywa ngamaWawa West fast food. Elamonti nje la born and bred eLamontville. Wenzani udayisana sisale sisidayisa khona la. Ngidemotisa noma yini edayisekayo kahle ngigxile kakhulu entweni zokudla fast food oma fried amoya baba amashwama lezo zinto lezo ophaya for now kwamashu sengidayisa esikoleni dayisela ingane esikoleni primary ngiyenza izinto ophaya ama hot dog yonke into ngaleso sikhathi ngibona ukuthi ingane ngithi yazazi ingane kufanele kungayihlala stick entweni eyi-1 kufanele kushintsha shintsha izinto oma chips but now sisenjeni ke njengoba ama chips kwenza izinto ezikanje ice cream iziqeda everything so nje ngizana into business ethinta kakhulu ingane because ngizana kakhulu nezingane nomphakathi. Ungathini mfethu ngokusebenza kubantu besifazane kulesikhathi esiphila kuso njengamanje indlela omuhle ngayo ubuhle bakho ubungabusebenzisa njengabanye ababusebenzisa budedengu ukuthi ethandana nenqwaba amadoda bethola imali kodwa wena umuhle unjalo uyayisebenza ungathini kwabanye abantu besifazane ukugcizelela ukusebenza kwabesifazane? Ngabatshela ukuthi kubalekile ukuthi uyisebenze akuve kubalekile ukuthi uyisebenze because abantu besilisa mhlambe khona those days la abazali bethu babazi ukuthi enene mina umkhwena wami ngishadile I'm a housewife fanele ngihlale ekhaya angenzele yonke into you understand so now izinto zishintshile izinto zijikile akusasebenze kanjalo sekubuza ukuthi wena unani uyayizwa obona ngoba uhlangana ngimuhle nginje ngihlangana nendoda emotweni ingicela uxole ngibuze then ngibuza ingenise emotweni ngithola bisithi wenzani for living yayizwa lona kusho ukuthi asimithane halfway awukwazi ukuhlala ugoqezana usulinda ukhangezwa ukuthi mina ngifuna ukukhangezwa mina ngifuna ubani boyfriend ami ngenzele ayifice endleleni you understand ayifice endleleni imifice ngimuhle nginje ayithi mingabe ifila empilweni yami ingifice ngimuhle njani ingibona ukuthi ngifice ngizama impilo ngiyaphambili ngagoqezana ilekelele kuficile mhlambe one day uzothi no ake ngimfande ngemali engaka because ngiyambona ukuthi ngiyayibona ipotential yakhe ngiyambona ukuthi ufuna ukuyapha you understand so nje uma ungabe umuntu osifazane njengamanje uthi ulinda boyfriend ukuthi kwenzele 1 2 3 ufana nomuntu olinda iKFC ebuild it ulinde isitimela ebus stop engekho ayikho ke le mfowethu le energy niyithatha okay by the way bafowethu lo usisi kaNosipho obefikile lapha wazokhuluma wageqa amagula kodwa kusisi wakhe leyo nto ibisimkhuphulela ngoshukela kangangokuthi uthe ufuna ukuzizela naye ezophawula njengelunga lomndeni lapha ku-MPTV futhi kuvumeleke noma bani ukuthi afike azosho uhlangothi lakhe as long as igama lakhe libaluliwe kwi-episode unelungelo lokuthi nami ngifuna ukuzoyiphendulela so sengimfaka nje kwezinye izinto abengayizelela ngoba ngiyabona ukuthi une-energy mfowethu le energy yakho noNosipho ivela kubani kubaba kumama ngabe iwukhondolo ekhaya usichazela le energy yeni le okay ake ngiqale ngicacisela phakathi kwami no baba angithi yabo uNosipho
mina ngithi ngimdala kunoSipho Yeah. noSipho omncane Yeah. so uma wami naye sezama impilo ebusheni bakhe wahlala nobaba wami wazala mina Yeah. kaNgcobo then waqhubeka nempilo ngenhlanhla uNkulunkulu wambusisa wamthulisa ubaba kaNoSipho Yeah. uqulu uxabhasha uDondo uphahla phansi so mefika washada thina sivele sesikhona Yeah. yabo right but lento ye-energy nani Yeah. ikuma Ngivele ngabona. ikuma ayikho komunye umuntu ikuma yayizwa lona ikuma because even ubaba wami Yeah. uNgcobo uMapholo umashiya amahle wayengaphapheme quiet lento ikuma because ubaba wami bekangitshele athi awuthanda ukudayisa ufuza uma wakho angitshela way back amathi sasihlala emqashweni uma stand engafuni ukuthi kudayisa kodwa uma wakho wayedayisa ngewindi babeshaya impempe bathi uma akhiphe into yokudayisa khiphe ayidayisa so uhlale ubaba wami wayengitshela ukuthi ufana noma wakho exactly even namanje African queen. Yes, even namanje abantu they will tell abazuma wami they used to say uMata uvukile uma wethu uMata Yeah. bathi uMata uvukile kumanje ngibhizi no cricket endaweni ngiyaqhumisa kupahla phahla into ebisiyenze ekhaya ngiqhubeka nento kama Yeah. so lento ikuma ayikho kumnye umuntu ikuma Ungafisa abantu bekusize ngani before sihlale odabeni la namhlanje yini ongafisa bakuthuthukise ngayo ibhizinisini olenzayo mhlawumbe umuntu obukelayo ongafisa ukulekelela into oyenzayo yini oyifisayo ukusizakala ngayo wena ezintweni ozenzayo mina nje ngifisa umuntu ongangifanda ongakholelwa kumina ngithembe Yeah. ukuthi I can do this 1 or 2 no 3 sihlale phansi ngimtshela this is my plan then yami ithi but somehow ngihambe ngithi ngokwami ngihambe ngisale kucaca ukuthi la kudingakala ama funds kudingakala ukuthi nokuthi Yeah. even you go la kuthiwa nama funds khona ufika lento le ye bribe ikhona yonke indawo ngisize sibalekele uzothi uyafika lapha yana kune bribe yakhona it's either uzokutshela imali engakubona ukuthi I can't afford ukuthi lento is i-process iqhubeke phambili but ngifuna umuntu ozothi mina I believe in you mina ngiyakholelwa kuwena but uma singenzo kanje 1 or 2 no 3 yini ungangenza bese ngiyamtshela ukuthi ngimnike ukuthi nawa give me the chance and prove myself ilokho nje ngikufunayo nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba olelo muntu omemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile hawu nina bakamputu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kolimaholo limhlabela imbedule nina bentulo ebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awu madoda phansi angcoba uZulu liyaduma liyazongoma abomnaka namamfombatane eSwatini phansi nikuphi lokufinyelela khona lo mbukiso yalo lokhuluma uprofessor ngowakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kamandla mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethi oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi la siya isilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuvikela abantu uma ungowesifazane uzithola usungaphansi kwesimo sesidakamizwa definitely sure ngiyafunga uzodayisa ngomzimba uma ungowesilisa usezidakamizweni noma kanjani uzontshontsha emtshontsheni kwakho ungasithola umuntu oboshwayo oshawa abantu uyafa uyakhubazeka uma umuntu wesifazane oseyidakamizweni usuyithola usudayisa ngomzimba ungasithola usuyisulu salabo abaganga ngabantu abadayisa umzimba nengicabanga ukuthi ke akekho umuntu ongasifisa ukuzibona ngaphansi kwaleso simo ngakho ke uhlelo lolu lumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi kodwa namhlanje kuthe ukuchezuka kancane ngoba sinosisi usisi lo uthe naye ngeke akwazi ukuthula asonga izandla kade kujujelwa igama lakhe ngesandla ezinodaka wasekethi akeke efike ezogeza igama lakhe kodwa ngibese ngithi ngoba ngizwe energy nayo ake ngimdlulise nakwezinye indawo ngitest umqondo wakhe nokuhlakanipha kwakhe nokuthi ngiyabona ukuthi intsha nesizwe nabantu abaningi bengasizakala kulento ayiyona nengicabanga ukuthi sibamba ufisho omkhulu ke nanokuthi ke njengamanje sesingena esigabeni sento esizele my sister ubani igama lakho uma ungalandisa nje abantu ukhulelephi ufundephi kungani lapha just nje ukuqoqela ndawonye ngoba hlahle asinterview laba futhi basemgaqweni okay mina igama lami engalisiwe engibizwa ngalo esikoleni kuWonder Girl Wonder Girl Zikhali simanga sentombazana njengoba ngibona nje ayisimanga Wonder Girl Zikhali ngikhule ngibizwa ngowawa uma wama ngethi igama uthi nguNomcebo abantu abaningi abalazi there are few people abalazi lelo gama engisuke sengibatshela ukuthi athi umuntu why wena olokhu Wonder Girl nje igama lesingisi ngithi hayi lona igama lobandlululo linesizathu sakhona uthi uma why ngibiza ngoWonder Girl it's a story for another day why wethi ngoWonder Girl okay ngizalelwe Lamonti uMpanza iTesi yes eLamonti phansi eMjondolo eLamonti akwesikabhe ebusodu
Yebo. Oh, le energy o Pepsi. Yes, Into ephuma la. ikhona. Yebo, injalo. Kanti igas le. Yeah. Ngizalwe lapho ngikhulele eLamont, ngafunde eLamont, ngahamba ngayofunda kwaMashu. Uma wami bese shadile ehlala kwaMashu. Yeah. So kusho ukuthi ngikhulela emalokishini awuthu understand ngikhulele eLamont, ngakhulela elokhuzeni kwaMashu. Yeah. Uyabo lona. So ngoba ngiqedela ifundo zami kephi kwaMashu. Ikhaya elikhulu eLamont. Yeah. Ngizothi la kuzalwa khona uMayi sekhaya elikhulu, ne? Nje born and bred njengoba ngisho. Yeah. But naselana nakwaMashu ngifike vele kusamncane yebo lona. So impilo yasekazi ngiyazi kahle njengoba ngizala. Uyilokishi kahle. Ngiyilokishi nje. Ngiyidandokazi actually. Ngiyidandokazi leLamont Ansel Mjondo. Awukho nje umese lapha esikhomeni. Luthe. It's a perfect. Okay. Yeah. Okay, ngoba sengichazela ukuthi ngusisi kaNosipho. Yeah. uNosipho Xulu, uqapasha uDondo uphahla phansi. uNosipho ungumagcino wasekhaya wa92. December 7. Njengoba sithi December 7, I think uzobe ethi 32 years if I'm not mistaken or 33. Yeah. Lapho wa92. Sibanga ke ekhaya ngizobabala ndaba sabashona ne? Yeah. Yeah, uma wazibula ngomfana oqala uMadoda uSamuel Zikhali, wazala uPortia. Yeah. uPortia uHanini Zikhali, wazala lo uWandageli Zikhali, wazala uMalusi washona washiya emhlabeni noMadoda washiya emhlabeni. Kusho ukuthi abafana uma babemphikile. Kwasala bani? Kwasala uHanini, kwasala uWawa, kwasala uNosipho. Because ukhona uNkulunkulu, uNonkululeko owashona owasemshadweni noNkululeko nolokhuzana noNosipho abasemshadweni kaXulu. Okay, bese kuba yimina ke. Right. Okay. uNosipho ngizoqala la ngithi uNosipho uthi how I ended up in drugs. Ungenile ama-drugs fair enough usikhulumile story sakhe. Angeke ngize ngithinte kakhulu ngoba ngifuna ukuthinta inhliziyo zabantu kakhulu. But akukhulumile okunye kuyiqiniso okunye angikwazi because I wasn't there at that time. You understand? Because mina bengihlala eLamont. But bengina impilo yami yonke. You understand? Uma ushila emhlabeni there was 2011 uma wethu washiya. Of course yes, it was very painful. Uyabo ukuthi uma mncane ungena uma mncane ngalendlela angena ngayo, but angikho lapha ngigxilile kulezo. Uyizwa leyo. Kwakubhlungu fair enough, it's fine. UNosipho wathola umntwana. Before imine ngambamba ukuthi uNosipho ukhulelwe. Uma wasathi siqeda ukugeza umanga uNosipho ngambamba ukuthi ugeza. Even ukumqhuba ngemisa boyfriend, I'm the one because imini usiswami. Siswami nomdala uvele ubengekho too close nathi because ubehlala kababa wakhe. So waseyagana, you understand? So uNosipho close kakhulu nami. Yizwe lo. Ngahambisa laphayana ngamisa ka boyfriend, okay bayivuma ingane 99 sathola izinto zamazolo 99. From there ngokuthi ke nami bengaleso sikhathi bengisebenza ngile eLamont business yami eLamont. Then I go back to eLamontville ngiyohlala khona ngiqhubeke nempilo. uNosipho wayenza lento yakho. uNosipho already ubefunda kuma-multi school. Ngifuna ukusho nje ngitshalo somphakathi ukuthi ingane siyayithatha ingane sizise kuma-multi school because we want a better education. But at the end of the day zifunda izinto thina ingane zethu lezi ezingayifundi. Yezo lo bahlakanipha kakhulu lokho kungafanele. Umphakathi uyakhana ukuhlakanipha kwabo. Bahlakaniphe kakhulu. Not for the if uba fluent in English, but bahlakaniphela into engaphezulu. Bazi izinto kuqala. You understand? So uNosipho behlakaniphe kakhulu. Before azangene kulama drugs uNosipho bese ebhema insango. Yezwe lona ebhema insango ebhema ugwa edelela uNosipho. You understand? Edelela. Uma wethu besithanda ubeke nje ubuke washo wathi uma wethu angifuni umuntu ohlukanisa isisu sami. Those are the words for our mother. Yezwe lona. So uNosipho abhema izele into zakhe sizama ukumkhalima left right and center akawucomplete even umatric wakhe. You understand? Wagcina grade 11 but she's very good in English because ufunde kuma-multi school. Uthemisa grade 11 asoma Nosipho ngcono uhambe e-call center do something because akasafuni ukuthi usephumele sefuneka ebantwini ayolungisa umatric and ushawa ukuthi abantu bazothini. Unalento ukuthi abantu bazothini syndrome uNosipho. Okay ngoba ukhuluma yonke into esenzela esithengela everything ethi angifuni ingane yami ihambe endaphe kulento yokudayisa umzimba because ukuthi izothi anginayo into ethile bengifuna i-roll on bengifuna ubra. Uyabo? So uNosipho kuma wethu wayenza yonke lento ukuthi umuntu akangami nge-boyfriend. Uma enayo i-boyfriend akube boyfriend but angabe i-boyfriend ezoba rely ekutheni imenzele izinto. So uNosipho uma ngake befica isikhathi sokuthi uNkulunkulu ukuthi uma wayebe noshukela omkhulu wachaza uNosipho uqinisile. Okay uma washona umama. Nosipho ukhulele uNosipho akafuna ukuyiphatha uNosipho ufuna ukuzenzela umathanda. Kuzoba vele nomehluko kusuka kwamama kusale ubaba. You understand? Akuzukufana. Yabo lona
akululu ngeke uye kubaba uthi ngiyothi baba ngicela amaphedi you understand ubaba vele sakhona noma ubungakazi ukuzowacela amaphedi kubaba so ubaba yini into baba azoyikhuluma ngamaphedi akayi understand leyo nto yayizwa leyo and umuntu ubaba ube umuntu omkhaya qhande qinile yayizwa lona uNosipho kwakufuna semsithuba lokuthi okay ngise call center ngisebenza ngenza 1 no 2 no 3 ukuze impilo yami ephambili because uma akasekho ngamthatha ngamsusa lapha because sasesibona ukuthi ubaba okay usesebenza ngalendlela usenza ngalendlela ngathi asihambe selamuntu uyoqala impilo entshe lamuntu mayifike lamuntu no akongenzeka kanjalo wabona ukuthi impilo yaselamuntu iyambhora ebhema lensango yakho wa escape ngathi ngisetohweni ngabuya uNosipho engekho angifuna ukuxoxa ukuthi ethatha ingane yenzani hayi le yakhe engakatete ethatha ingane enzani wahamba uNosipho ngamiyeka ngathi hayi awengimiyeka okay uNosipho ngamiyeka hayi kuNosipho wazenza into zami ngithe ngizwe uNosipho uNosipho akasahlala ekhaya uNosipho nange uNosipho emadrobheni in uthatha umngane wakhe in ngathula ngabukela wayenza lento yakhe kubuye ngizwe ukuthi ubuyile ekhaya ukhona ekhaya kwambili kathathu ukhona ekhaya uNosipho useshiya ingane isikhuliso mamncane ingane angifuni ukuthi go through ukuthi bebehlala kanjani uyena osazi istory sabo ngoba mina I wasn't there so uNosipho said in okay kwaqhubeka washona umamncane yes walandela emva kalokho washona ubaba ne kwaphela kusho ukuthi sesiqedile end of chapter 1 nangu uNosipho ke manje ukhona abasekho ke mhlawumbe labantu bekade bemnyakazisa mhlawumbe kade befuna impilo yakhe ingabe right ngazi ngizothini ngendlela abeka ngayo yena nangu sisi wakhe ukhona ngabuye there was 2018 if I'm not mistaken 2018 ngihlala phansi noNosipho ngifuna usixoxa lokho nje ngempela after sekushona kwababa okunye kuningi engikwenzile but bebuye uNosipho ngimbeka la Nosipho this is now ufuna senze 1 no 2 no 3 in Nosipho ucwile ama drugs ngendlela ukuthi ngishokhuluma nayo Nosipho yalala kanje akangizwe nokuthi ngithini ngazama wonke amandla ami ngazama ukuthi ngimkhuculule yangizwa ngithi because uyigazi lami nga understand everything eyenzakala empilweni yakho ukuthi okay ngiyazi ukuthi ngeke azathi akujumpa manje but one at a time ngamthatha ngamisa rehab there was rehab ekuthiwa or before that ukwakhuluma kuma sweet ezindomzansi ekhuluma lo how I ended up in drugs into engenza ukuthi ngize ngifike la ngicike ukuthi yena njalo after 5 years uzothi how I ended up in drugs then after that wenzeni empilweni lento ayikho ngabanye abantu ingayi uqobo lwakhe uyayizwa lona so ngamthatha ngamisa kwathiwa kunenye rehab lendawo lezo ngakoni Matikwe banibani yeso lo ekade hayi ukukhanya rehab angisazi khona umuntu owayesebenza indaba zama rehab wakuthiwa uKhayelihle Gumbi engangade ngimjwayele ngingakazi nokuthi ngiyoke ngisebenza abantu beyidakamizwa angisazi kahle but indawo engathi amakhali yala njengathi leyo ndawo so ngamthatha ngamisa khona umakhelwane wami ukhona umakhelwane wami ngamcela futhi ngalolanga angimine ngathi asambe se rehab uyena she's a good manipulator, a liar and a cheater and a stealer uyazi wangimanipulate lendlela ukuthi kusho lento yakhe imisimxakile kwaphela ngase ngeke ngamyisa ebiya bank ethi yofuna imethadone ethi siswawa mangabe imethadone ikhona lento ngizoye angisushaya mina ngazi ukuthi kwenzakalani again ikhona imali ekhona ngamthatha yena nendoda yakhe le yade ekhuluma ngayo enqonya umlenze yes ngabathatha bobabili ngabashonisa elokhuzana emiya bank kudokotela bafike wajonga athi lo phela ngeke azajova ke no wakithi ngijova lo wakithi ngajova wakithi ngakhipha but ngamthengela amaphilisi because ngangifuna bahambisane ngangengiyekise lo engayeki inqola ihamba noSayid yes inqola ihamba noSayid angithi ngibanika lento lena okay basabuya nabo wangitshela udokotela lapha yani wathi imethadone ayiyekisi ukuthi ubheme imethadone ubabizwe bekubeza ngimzule khuluma imethadone yenza ukuthi kuthibe ukuthi ngabile esiswini ngabe no roast bona basuke befuna imethadone athi umuntu uma ungangithengela imethadone lento ngayeka usuke wenza slim usuke efuna ukuthi uthenge imethadone engakakwazi ukuphante kungabile esiswini ukuze ahamba yophanda so ayenzi lutho ufuna ukuthithibalisa ufuna lento imthithi angeze inhlungu zokulokhuzana zesisiza ukuthi sisenze njani siyabila senze njani okay guys ngayenza lento abangitshela abantu but ngithekela imethadone ngiyothekela amaphilisi akawedla indlela efanele wahlala ekhaya noSipho wahlala nendoda yakhe ekhaya ekamereni elikhulu lamani ubaba but ngoba ngangifuna ukuthi nene lento siyisebenze sobabili naye ikhona indoda yakhe support system engangenza ke ngamisa rehab sahlala nendoda yakhe imagine ngizohlala eFlorida guy entshontshayo ngalendlela but ngangihlala entshontshayo ama brush okupenda endlini sihlele nayo ngamisa rehab I pay 5,000 rand there for 21 days but akawuqedanga uNosipho 21 days wakusele 3 days ngathi ngise town ngihambe nomakhelwane wami ngizothenga impahla ngangena icall wangena icall eyangithi calling mina
uNosipho ubonakela ubuyile usemjondolo thizeni okubhemela kuwona ngathi angizwanga ngayeka yonke into engenza la eTown ngagijima ngabuyela emuva mangifika ngimfica usebhemile kodwa uthi akabhemile mangimbuza ubekwa indlana uthi yena ubephethwe isiswa siyaphuma then ngafonela back to ekule rehab ngathi nikwazi kanjani ubulethwe mina nimdedela bathi hayi umntwana wakini bengekabi red wara ntontoni ngayibonela rehab ukuthi isikelemu isikelemu kodwa kuyicala futhi ukugcina umuntu yena engafuni ngayibona isikelemu ngoba ngangithi noma ngifika uNosipho mina wayengiphelezela ngiphuma zongifaka eTexini yabo ngibuza ukuthi why akhuleka nganginalento emqondweni wami ukuthi one day lo uzophuma la yabo and wakwenza freedom eyikhulekile yayizwa lonto mina I was expecting a build eneyima room nani but lapho kwakumuza umuntu ukuba nje vele ngithi ku forum lo lapha ekhaya ngisengivule rehab uyabo ngiyayibona yayi kanjalo ke la but I did that because uyona ngangirecommend again ukuthi angihambise ngabuye ngahlala phansi wathene naye akasabhemi wathi akasabhemi ngathi 1 2 3 bangitshela ukuthi hayi lo uyabhema okay asenze kanjena ke noSipho ngoba uyabhema sengize ngamshaya ngalolu la ngoba ngangidiniwe ukuthi ukwazi kanjani ungenza islim sosabhema ububhema uyabona ucule nemali engaka okay sahlala phansi naye sakhuluma thina sikhuluma sisters siyakhuluma uyangizwa ngithini sahlala phansi sakhuluma sizokwenza njani okay hlela boyfriend yakhe la boyfriend yakhe beyihamba iyophanda ibuye ngo3 ngo4 uyangizwa ngithini ibuye ingqonqozo forum ibe ingqonqozo wind to wind door to door ibisifikile ngo4 ishuthi ngo4 ithi vuka noSipho sesiyabhema bazobhema kugcwele into endlini into ongazi uyibona so I'm very strict ngeke ngithi ngibhemele endlini ngoba ngisho ubaba ubephumela eminyanga bhema ugwayi awukwazi ukuthi ungazobhemela do something ukuthi ubhemele ngaleni ibona wenze njani bazobhema waya ngahamba ngabona ukuthi no lento engithi ngiyayizama la angeke iziyenzeke angithi ngizama ukwehlisa idosi yakhe ukuthi idosi yakhe high angeke idosi yakhe iziyehle because uhleli nalu Ernest wakhe uErnest wakhe umxhisha ama-drugs Rocky Banwunga utshwala yonke into umxhisha yonini ngavele ngenze njani ngavulela isibhaqo because one day ngiqala ukumshaya besihambile noSipho sizothenga icross la ekhaya ngisashiya sikhile masibuya ulokhuzana uErnest wakhe ugqekezile ekhaya wangena elento ithi ukushawa ngempela le yes wangena endlini wahlala phansi endlini nonye umfana kamakhelwane kwalahleka ifoni yami bayibhemela bese sifika noSipho abantu bangifonela bathi hayibo khona uSikhotheni obila la endlini ngini ngithi khona uSikhotheni ngimtshela noSipho ubani ngathi uErnest lo athi noSipho ngeke sisiwa akusiyona ngithi hey man ngeke akekho umuntu ongagqekeza ngene lapha ekhaya ugqekeze mina ebusuku uzubona ukuthi akanakhanda kanjani masifika ngempela senqozo noSipho yena ngaphakathi ngamtshela ngathi Thulzberg ngadonsa imvu ngamshaya imvu ngimkhipha ngomhosho ngamtshela ngathi angisobuye ngiphinde ngikubona umcondo wakho la so ubese hamba kanje bese buya kophanda round bese kuba khona impela esezokhipha uNosipho endlini because ufika kuyobhenwa manje ngabona ukuthi okay angishaya ngivulela isibhaqo nalapha eBhema khona ngasivulela isibhaqo ngashaya iforene ngalilela korekore mina bangathola ikhore ngalibulala naliyazi hlezi ngitshela kanje ngithi mina ngokubulala ngoba kunje nje nawu nesandla esikhulu yebo angisho ukuthi umfundisile but ngithi isandla sikhulu kakhulu esakho yabo ngobona unamandla okuphanda mina ngiyawutakula umkhumbulo uyawuculisa wena ngamshaya ngamkhipha kwakhona umjondolo laze lokushini kuba nemjondolo yokubhemela wara sort of into lezi ngamshaya ngamkhipha kulo mjondolo ngamshaya ngamqeda nje lokushini ngamkhipha ngasala nalo wakithi ngathi nalwakithi lwakithi ngamtshela ngathi okay senza kanjeni ngizothenga iqhuzu lakho siqhephule phakathi uzobhema uhafu ekseni ubhema uhafu usulala angithi sehlisa idosi phela i-aim yami is not about ukuthi noSipho uqhubeka ubhema iyami ukuyekisa kodwa ngiya understand ukuthi angeke ngikuyekise ngithi jumpu omakhelwane bami bawufakazi besivuka ekseni we doing the business yodayisa esikoleni by break ngo10 ibreak kufanele ngiprepare zonke izimabe ngenza ama hot dog ngenza ishwama ngenza ini yonke into ready siyagijima siqhubha ilokhuzana inqola noNosipho angithi lento yokuthi uthi yena uthe ufuna oma psychologist doctor in counseling bani I did counseling ga HIV wazi kahle le yonto la ka Lifeline you understand so ngine counseling enkulu kabi yomhlaba ngazi ukuthi udingani anginayo imali ukumthatha ngimisa ka dokotela you understand lo I'm sure yena engazi uswethatha imali yakho eseculisa imali erehab sikijima isambe soniyazi sineculo lethu elisi wozani bo baby wozani bo monunu ingane ezinhle wozani bo siyobala into esiyidayisayo sibale ayisezenze attraction ukuthi ingane zizothenga sithathe ngisho speaker ne microphone siyocula abantu bebemizwa ko dissection kuthiwa siyamuza ududleki mono namhlanje ingane zingibiza umonu because igama lami lebusiness yami umonu zize zingibuza ublo omunye umonu ethi semakhaya ngoba ngeke ngisho ukuthi uyila ngithi usemakhaya so siyenze lento angithi
ngangimkhipha busy Mfethu. umqondo wakhe busy sibuye sibale sithatha amalokhuzana sikepsharisha ukuthi okay siyenze malini namhlanje okay kuzophuma le malini sibhale phansi bhala noSipho ukuthi nokuthi uyena owayenza le nto wayo admin waleyo into le sibuye hamba sesiwa uyo order ngiyahamba ngiyo order mina ngiyabuya sizokwenza iqeda masenze iqeda mhlawumbe za 500 rand sizozibopha iqeda sishintsha amakhala siyibophe sithi no okay lesofaka lana namhlanje sizodayisa iqeda za 500 rand sokwenza ukuthi sibale senze yonke into business style wayengabhorekile noSipho yangizwa ngithini njalo 60 rand per day. Can you imagine ukudayisa esikoleni uno 60 rand per day imali ozoyisave? Ngaqala ngathi 60 ekseni ngathi 60 ntambama kwahamba kwami ngathi 60 award. Yeah. Hayibo sayenza lento sayenza. uNosipho angisuyibonile ithombe lapha. Ngiyibonile semuhle. Wazi wathola ngisho even a boyfriend. One day wabuye ethi sisoka ngiyakubonga mntaka mase sengikwazi ukumiswa umuntu angicela uxola ngicela ukukhuluma nami. I can't believe ukuthi mina kwenzeka kanje. La sengimbona ukuthi okay uNosipho use right manje usemuhle uselo noSipho lo nengane yakhe iyaziqhenya ngaye manje. uNosipho ngoba uyile call center kanje right now isikhathi sokuthi uhambe ngaleso sikhathi bokuyisikhathi seCovid kodwa sekuxegile izwe usifaka ama mask. uNosipho njengamanje hamba uye call center yayizwa lona hamba uyofuna umsebenzi njengamanje. Oyisiswa angiswayifaka ama gold la emazinyweni oyisiswa amazinyami in angazi umetha amazinyweni ngithi ufuna into oqasha ngaso sonke isikhathi ufuna kulento ezokho eqasha hayi siswa ngeke ngizongwazi abantu bazothenga amazinyweni ngathi esikhona imask nje ngani uzosebenza ngekhathi usebenze uzowafaka ama falls sizohamba uzibona wenze njani but hamba uyosebenza ngithi ngifuna sabe busy hayi wathi akabi ready ngithi yes isikhathi siqhubeka wathola boyfriend ubhuti wayebhemela ugwaje ubhuti osekhulile uthola boyfriend okay lo bhuti lo behola 350 wakhe lo bhuti bazothi uNosipho unengane ubeze ekhaya kuthiwa umatshitshi igama lakhe lokudlalisa ubefika ekhaya ukuthiwa uthanda encane uthanda amatshitshi ubefika ekhaya asithengele inkukhu lezi eginqikayo sithengele iphathele ingane yakhe usisi wakhe angazi usebenza usisi wakhe wenza into kitchen soup bazi ukuthi kitchen soup le yakubo uzobuya mhlawumbe uBriane whatever the food whatever the bread noma ngabe yini ekhona ayitholile uyabuya uzosinika ekhaya to support uNosipho yangizwa uNosipho uyaqhubeka ebhem siyabona uNosipho uthi okay siyahambisana naye yabo siyahambisana iqale lento abe nomunye umngane wakhe kuthiwa uMagweko obhemayo uhluphile nje loyo yezwa lo aqale bomngane wakhe athi hayi umngane wami ngithi mina umngane kanjani aqala complain uboyfriend ukuthi why lo manje abe nalomngane lo ngithi mina iyangixaka lento kanti uyabona ukuthi lo uyangibhora lo akabhemi ngifuna umuntu obhemayo yezwa le nto okay kwaqala ekhaya ingane kasiswami owashona uSicebo qala manga ngilahlekelwa imali ngilahlekelwa 200 rand manga ngilahlekelwa 300 rand then ngendlela engimthemba ngayo mina noSipho ngangithi mangikhuluma ngangishaya isifuba kanje ngayiyeka into yokushaya isifuba ngoba ngilanga siyabhoboka ngangithi mangikhuluma mina komakhelwane abasebemazi usebele emadrugsini usenza kanje useyantshontsha bese yazi athi omunye uNosipho uNosipho ngiyamthemba yes uyabhema kodwa kantshontshela kanti ngilele yayizwa lona ilokho intshontshe imali lokho kwenzeka legebegebe zakhe zenza hayibo uNosipho usehamba kabili kathathu sephuma kanti mina ngiyamgada ekseni mina uNosipho wangenza ngize ngilahlekelwe uthande nganginalo ngangitholile 3 yena mfana wayengithanda inhliziyo yakhe yonke kodwa ngangasamazi nokuthi uyini because ngangamfuna umshiya uNosipho alone you understand ngangifuna ukuhlala kanje uNosipho ngaluza umuntu wayengithanda ngangihlala kanje mina noNosipho ifika iboyfriend nami ifuna ukuhamba nami ngitshela ukuthi enene hayi ngeke ngize ngikwazi uSiphozo usala nobani ududle this and that idubi hambe yangizwa ngithini idubi hambe mangifuna ukuyolala out ngangicela kuyena ududle ngithi ududle ngifuna ukuhamba ngimvashele namhlanje it's unfair angisena sesikhathi sakhe athi okay hamba ngiyangivuka ekseni ka boyfriend yami ngo5 o'clock ngirane to uNosipho ekhaya because ngifuna uNosipho angathi meqambe evuka abhoreke ngifuna sevuka ngila kuyena eduze kwakhe uyayizwa leyo ngila eduze kwakho uNosipho ngiyohlala naye whatever I go uma ngabe ngifuna ukuyishayela amawayini ngithenga iwayini ngihlala la phansi noNosipho siyayiphuzela sobabili mangube siyemcimbini sambana makube ngelinye ilanga ngihambe naye kumhla ka70 engekho aweke ukuthi birthday yakhe ngamkhipha sayemona ngafisa ahlala kanje restaurant ngabiza ini ngathi happy birthday my sister wathuka siswa birthday yami mntaka ngathi birthday yakho namhlanje ngamthengela idress enhle ngamthengela isikete esi black and white ngamthengela into eyiboob tube in yabo ngathi yayizwa le nto wayesemuhle uNosipho ngalendlela ukuthi ngeke usu understand ukuthi kade kuyiphara esezizwa naye ukuthi ngibuyele emandleni yayizwa le nto indlela kweni sabuya naye mina ngizala nge15 December yena uzala nge7 so we sharing the star mina naye sama search sabuya naye kumnandi kunjeya awu siyaqhubeka naye hayi siyaphila lempilo okay ngiyabona kodwa engathi khona
ukuhlehlela emuva kodwa futhi ngiyaseyiphusha le ngiyaqala ngiyabona ukuthi business yami ayisayiphambili sengithi ngiyabala kanti umuntu ngifike ngidayisa sibale sibalance sekuseni uyazi ngivuke ekseni ngithatha imali ngoba bese ibali ngiyodayisa anti sicuyiwe uyabo okay qhubeke the last day enale letter yakhe bekumhla ka1 2022 right wenze njani siyahamba siya komunye umcimbi simenyiwe komunye umcimbi lapha ngasekhaya sahamba simenyiwe safike khona sahlala kwamnandi khona lesithombe la ngigqoke khona kube emhlophe le ngigqoke khona kube emhlophe naye la icene evile kanje egqoke into eblack evile athi setendeni lapha kumnandi sabuya lapho sezekhaya sahlala ngafike ngathenga iwayini kwakumhla ka30 uma wethu udlala umhla ka1 May so maku1 May ngaso sonke isikhathi ngenza something sabuya sahlala kwamnandi kwenjeya noNosipho okay Nosipho ndimqum Nosipho sihleli la kabili kathathu okay ekhaya she's very good uyacleana uyapheka wenza yonke into uyabona nje ngiyam instruct with everything ukuthi enene instruction kwenza ukuthi uyingane ke ehloniphayo ke ukuthi uzokwenza yonke into ekhaya akalankingi but la deep down umqondweni wakho ucabanga ngokwakhe yizo lo when uyamfida lokho umfida khona yena uthi uyadlala wena lento ngeke ngize ngiyethi but ngizoyenza ngale ndlela yami hawu siyabuya kukhona imali dlala istokfela bazongishayela abantu shayela imali kukhona u7000 ngubekele ngane kufanele ngiyokhokhela ingane esikoleni yaboleka siswami omunye washona okay neyakhe hawu eyakhe ukuthi bengishawe imali bengizoza la sisidudla usibona ngizosivezela abantu la ngizosivezela okay ngiyasuka lapho siyahlala siyashayela kumnandi in ayi ngithi ngihambe ngaya umuntu wami yabo sihambe siya kamuntu ngihambe ngaya kamuntu wami ngibuye mangibuye ekseni yabo lokhu ukuthi ngisayijabulele ekseni ngisanele hyper yeni ngixoxa ukuthi ingane ayihambi yolungisa umbhede wami eclinic Cameron but uyena ocleana ekhaya uyena wazi into zami uyena oqaphela into zami everything uyacabanga ukuthi usathane kanjani ukwazi ukuthi into besezi into afuna ukufaka ingane yakhe no wonder ke ngoba ingane yakho bentshontshelwa ngisho amantengo ngithengele izinto ayitshontshelwa ahamba udayisa nendoda yakhe izinto mina ngithengele ingane yakhe ngebhede yakhe yena intshontshe ahamba uyedayisa okay lokho uzangaleni uthi ingane ayihambi yoclean ekamereni lami ayilungisa umbhede ngithi ngeke ngisudlala ngengane wena nje ojwayele uclean ekamereni lami uyayathi angivuka ungitreat as uma athi siswa wena usiswami ihambe yohlala ekseni ngidle ngenzele ibreakfast ngidle ngiphuza amaphilisi abe BP ngine BP ngianemic futhi anginezo zinto abe clean ekamereni la bese sayisiswa musu ufuna uku relax embhedeni it's okay you can go there ngalelo la ngumuntu ugxisha ingane yami thaye ekamereni nginqabe megxisha ingane yabo ngimnqabele kanti umuntu ushawa into yakhe siqhubeke ilanga bese ngisasambeni sothenga inyama so price ukulama wethu lokuzalwa namhlanje 2022 1 May ayina ngempela sihambe sothenga inyama sibuye sicela omunye ubhuti uthi asihambise ngemoto ayisihambise lo bhuti sibuye bese ngithi ngiyobheka lapha imali ayibo imali ayikho 1000 alikiyena akasekho uyajova ngithi uNosipho emejova uthi mevuka ekseni fanele usekuseni avuka ahamba ayofaka umjovo yakhe ayojova akakwazi ukwenza lutho without singajovile and imthambo yakhe iphuma bese ethe ukuthi ilanga hamba uNosipho kanti uNosipho usashaya 1000 onika indoda yakhe lekuthuma gwegwe abuye angenze islim athi siswawa ngisiphuma kanye yojova uyoza phume sekolala athi hayi siswawa yazi lapha nakujove kake imthambo yami ayiqaqeka ngazi kwenze njani kanti unamanga zu happy new year uloke ephindele yojova abuye kuthe by 1 kanje kuya ko2 then I realize ukuthi hayibo imali ayikho hayi ngicinga imali endlini 1000 alikho ngitshela ingane yakhe sayihamba yomfuni imthola ingane yakhe ihlangane nayo imali mina ngifaka yonke indawo yabo ngifaka ngisho naseBhayibhelini kanje ngifaka cela ukutshela uNosipho ngendlela ayisigebenga khona wakhala yena qala wathi imali engaka siswawa wayepeqole ekamereni lami ekhipha ethi into amaBhayibheli wathi ebheka yonke othedi bhela ngishutheka khona imali ubheka everything ngathi mina kodwa ngasho ngathi endene isela izovela one day because ingane yami uSicebi wayithi mangilahlekelwe imali mangithi Dudle kwenza yini uzulu walahlekelwe imali wena ukhona ngoba sikazi lahlekelwe imali athi kushuthi ngoba lakhe mina ngiphe imali hayi mina ngiyazi imali wara ngabona ukuthi abo lami ngiphathi nendawo lo ingane dadewethu washona ithi mina ngikukhrisini lo udadewethu lo meyede ecabanga uzothi okay kwenzeka kanje mina ngoba uma wami esashona phela uzofanele amdefend udadewabo nalo mangabe ngisayida uma ngabe ngisayida nalo uzothi lo enene ofanele phela ngoba ingane yakhe yabo so ngababiza bobabili ngababeka la ngathi nobabili ningxenye impilo yami nobabili wena musukubeka imali yakho la endlini ibeke kababa wakho kodwa isela kwandela izovela nalike 1000 selilahlekini sibheke indlela pheka uNosipho ahlanze ngedela njengoba ngithi uya good manipulate uyiliar uyicheat and steal pheka uNosipho akulahle ngedela ngithi okay kufanele umngane wami ngiya endiyeni mina fakile hayi yaskip
ngiyendiyeni manje edudleni ngoba ngangifrustrated ngale ndlela ukuthi ngangibuza ukuthi akwazi ukuthi ngabe uNosipho wenzeleni angithi ngiblindekile mina ngivale ukuthi usisi wami sengihlala naye ekhaya usebuyile uselala kanti uyangiqola uyangishaya uyashaya ngala nangempela ngalokho ngitheme sengiphuma eminyango saphuma naye sesamba ngambiza ngokumbuza kokugcina ngathi yabo la ngiyakhona ngisho ngabe kuthiwa sengifile ayengeke iziphumile ngoba kothiwa ufakwe isandla sasekhaya so lento b in your mind ukuthi into kuzokwenzakalani ngaphuma wabani wangimisa emgwaqweni wangibamba wakhala wangidonsa ngathi yini wathi ngiyaxolisa sesiwayo ngathi wenzeni wathi mina ngithathele imali sabuyele emuva ngoba sesisaba ukuthi ngiyokwenza leni ngoba ngamtshela mhlawumbe uzohamba ngezinqo uhamba uvese izinqa kanje angikwazi ukuzokwenzakalani kuwena wathuka wabuyele emuva wakhala waconfess wathi sisiwayo ngithathele imali kanje sayi leyo ndoda sathola mhlawumbe 200 some change yezwa lona kusho ukuthi kuba bese bebhubhudlile le mali kuba ngimbamba wesazophinda ayogqoma futhi yezwa lona okay sabuya mind you ukuthi ngithe yini ibirthday kama sa prepare late ngabo 6 sabraya kwangasekho mnandi but ngase ngidlulisile ngoba ngayijot okay useyenzile lento but ngeke uze ngispoil usuku lama wethu lokuzalwa lento siyaqhubeka nje we were chatting as sisters awodamtasi kanje awodamtasi ungazenza ubunge ukuthatha umthwana vele in my mind nganokuthi ngizomupha 200 rand into wakhe ibhede kama hamba ibhebe uyayibona leyo kodwa yena uyayithathela sihlale shuthi iphutha la ngoba ukuthi mina ngathi ucebo usezokwazi phela ucebo ufanele yazi sisele selitholakene yasho ingane yakhe athi mamkhulu uma ngimoletha ipeni nephepha ngathi uma uzobaleka ngathi mina mgade yabo sadla inyama wadla inyama msho uhamba naye inyama ephathele indoda yakhe leyo wasadla elokhe ye toilet kanti ngithi sinomhosha ngale elokhe ye toilet okwagcina enze njani okwagcina enyamaleni angilala ngalo langa ngine BP ngamfuna ubusuku bonke ngoba ngangithi kulungile sekwenzekileke fair enough uye ekhaya uyapi ngathola le letter le nansi ngingayifona ifunda ithini ashamed and sorry dear book to my family today I don't know what got into me but I betrayed my sister her loyalty her trust she had in me but all that is gone because I stole money from her and it's our mother's birthday I destroy every trust she had in me from today I know she will never trust me even though I did not do anything because of my selfishness and not thinking for others but what I have planned is to go back to square one and leave them with peace so she won't have to about her money okay ngihlulile even though ezama but I hope God will remember me too one day and I stop drugs because sometimes we do things that hurts the people who love us and only realize that after we smoke. From today I will leave my family so they will have peace in this home because sometimes my wants are not satisfied and I end up doing something wrong which is why I'm going to leave home and go back to town. I have disappointed her. I have no shame. I do things arrosto. Kodwa bese ngibhemile. That is where I realize my mistakes. Lord, please keep my sister and my boys safe for me till we meet again. Because if I go tomorrow, I don't know when I will come back. I'm sorry, I know this is going to hurt her. I have no chance but to give my family time and space. I'm sorry, Siswayo, Stay and Valve. Please don't bother Ngami. I'll be fine. Police, I don't know what got to me. This is the last letter. Ayibhala kumina. Ngahlala nale letter ngamfuna after that. Still sekwenzekile konke lokho ngamfuna. Ngamfuna angiphelanga amandla ukuthi sekwenzeke konke lokho. Kwakubuhlungu ngangikhala isoto lonke.
ngiyibuza ukuthi amandla amangaka kwenzakaleni, but angizange ngize ngigive up. Angigive upanga, ngaqhubeka ngamfuna. Bengivuka ekuseni ngihambe ngela cathedral ngifike ngidlala amaphara angithatha sambone ngala ngikhipha imali o30 bokubhema angirandise angishonise ngapha elike lizongibona lingishonise ngapha lithi ngoba lifuna ukubhema ngoba bengimfuna ukuthi akabuye ekhaya siqhubeke nempilo. But akwenzekanga lokho. Ubengibalekele mhlawumbe ubengibona ngoba ubesho ukuthi ufaka izinto ukuthi yena okwazi ukubona wena ungamboni. Bengiwahamba wonke le la kuPakistan la kuba la wayingitshela ukuthi uhamba la kuRussell ngima-Pakistan ey'tolo ethi bayamazi ukuthi ududle, but bengihamba ngekhona ngemfundo bafike bangamanzi. Ngikwenze ngibabone amaphara ngasekhaya engiwaziyo angenza islim shothi ngibone ngiyi-jackpot ukuthi okay sizothi sicela le mali ungala ngoba ngikwazi ukuyela emaskani bayangaza likho iparallel lapha emaskani ngingangazi ngihambe nge-cathedral social worker laphayana eclinic uNonhlanhla liyangazi ngifike ngihlale phansi ngimfune. Kunezinto eziningi efuna ngabe siyayilungisa njengamanje kucinywa into zamanzi kucinywa igolide zagesi angikwazi ukumthola uNosipho ngimfune kuthe nje ngezwe kuthiwa uNosipho ulimela akakwazi ngisho ukwenzani. Ngathi ngiyabonga uNkulunkulu mase kufika estage sokuthi alimali uma engasenawo umlenze mhlambe lento izomenza ukuthi angakwazi ukuhamba uzohlala phansi. Ngavuka ekuseni ngizwe into mangizwe nga-emergency mangizwe into ngayo angihlali phansi ngigoqisana ngizesho ukuthi ngihamba ngimfuna. Uyakusebenzisa lokho ngoba uyazi ukuthi ngimthanda kangakanani. Ngahamba nginganeka amakhelwane ngizogibelisa umuntu ongitshela ngayo ukuthi usendaweni ethize. Uyayizwa leyo nto ngiphinde ngithathe imali ukuthi ngimgibelise lo muntu ukuze ngihambe ngiyothola uNosipho. Ngafika ngahamba ngayo khona uKFC la eMegat njalo mangiyofuna uNosipho ngikhumula yonke into ngishiya isikhwama iselfoni ngihambe ngiyimini because ngisuke ngifuna ukuba safe impilo yami ngiriske ngempilo yami. Ngahamba noNosipho ngahamba ngalo mfana bazofika wangibeka la ekhona ngamfica esalele ngale ngase kuJudge bakaPraska. Ngafike ngahlala phansi nawo noKhonkolo. Ikorekore lakho Ernest wabaleka. Because ngamtshayela ngathi uma mina nawe ngiqhamuka useduze kwedadewethu ngifuna wenze sure ukuthi uyasuka uyahamba ngoba ngikwazi ukubhekana nawe. Uma ngifika kuyena uNosipho ngikhuluma ngento mhlawumbe ya 3 weeks back or 4 weeks back ngahlala phansi kanje angifika ngoNosipho ngathi uNosipho ngizokulanda angifikanga futhi ngathi enene angifika ngoNosipho ngathi Nosipho ngafike ngahlala mhlawumbe kwangithatha u30 minutes ukuthi ngikhulume ngoba ngangehla inyembezi ngikhala ngingakwazi ukuthi ngithi ngiyawuvula umlomo ngikhale ngoba ngangazi mangithi ngiyababuka uma indlela amandla akhe ekhulisa lengane ukuthi kungani ilokhu yenza lezi zinto kanje. Kwangithatha u30 minutes kwaze kwafika cishe ngalimali kwafika amaphoyisa kaPraska edubula ngalezi ndokhuzana sami angibuza ukuthi ngifunani la kungakona ukuqala emaskani ngivika inhlamvu ngiyolanda uNosipho ngiriska ngempilo yami. Ngelinye la ngasizwe intombazane iMetropolis yangasekhaya sengibaleka nami ngazi ukuthi ngibalekani athi amaphoyisa angibuza ukuthi ngoba ayengibona ukuthi ngihlukile ukuthi kwenziwa yini ngibe lana kanti intombazane engaziyo yathi hayibo ungaze ubulala usisi wakho uzozala imali yamshaya ngalelo langa sahamba naye sabuyela ekhaya. Uma ngifika kulokho kokugcina ishawa bakaPraska ngizoxoxa naye ukuthi angisho ukuthi ngizomlanda ngithi ngifuna ukuzwa ngaye ukuthi uzimisele ngani. Ngafika ngahlala 30 minutes ngikhala emva kwalokho amaphoyisa athi asisuke la kuyona indawo ukuthi sihlale lana. Ngambuza ngathi gcineni Nosipho ngizwile ukuthi ulimele kanje njengamanje ngikhona awuzingane ekhaya wangitshela ukuthi sisi ngiyasaba ngoba ngenza ukuthi kanje. Ngathi mina okay kukangaki ngikufuna Nosipho sekuphelile yini uma ukutshentshela lo 1000 shothi namanje ngabe ngihlele kule 1000 Ngambuza ngathi Nosipho umuthi uyasaba ukuthi uzongibukela obani uyokwazi yini ukungibuka sengiseboxini sengilele sengeke usakwazi usiswawa ngiyaxolisa uyokwazi ukubhekana nami eboxini angeke ukwazi ukungibuka eboxini angeke ukwazi ukushintsha sekwenzekile so asilungise izinto manje. Nosipho athi ayisiswa ngithi pho uzokwenza njani ke manje siyahamba nawe siyekhaya noma ngiyakushiya lana. Wathi uNosipho enene ayisiswa ngiyahamba nawe angisa ngisho ukuthi ngizomlanda bengifuna ukuzwa ngaye mina. Ngama mhlawumbe lapha i-hour futhi elinye uNosipho sihamba komama meshente ehambe bheme uNosipho ngihleli ngithithibele kanje amaphoyisa ayadlula ngoba ngifuna ukuzwa ngaye yonke into ayenzayo. Mise siqedile ahamba bamnike obani into zokubhema ukuthi bamvalelise yabo. Okay into yami ithi kuyena masihamba endleleni Nosipho ngiyazi ukuthi
udlala ngami but akuhlale noma 3 days 4 days ekhaya uhambe buya phela uze ekhaya uzo-check ingane buya uzokwenza into ethile hamba buya ngi-understand ukuthi ngithathe ngokuthi uNosipho uvakashe ka-boyfriend uyabo lona uzobuya buya uNosipho ngifuna senze kanjalo uNosipho athi ayisiswa sihambe la emakethe bengishiya into zami la ngithembe sengibuya noNosipho sengizothatha into zami bavele bahleke KFC bathi kanti ubusho lengane bathi siyamazi uthola isimpahla lo mangabe seko-December kwamaphasika siyogibela kanti ubusho yena ngathi mina ngiqala ukusho ukuza la ekhaya bathi sesiyakhumbula bengifike ngihlala eKFC ngilinda indaba kaNosipho sahamba saya ekhaya mufika ekhaya umthetho wasa ama-rules ami athi uma ufika ekhaya awungeni ngeke angene amagciwane alana kufanele ahlale ngaphandle uNosipho akhumule yonke into yakhe ngimnika insipho ahamba ayogeza thoroughly makumele agunde inwele ahamba ngimnika imali before uthi angene endlini wathatha zonke ingubo ayephethe wathatha insipho wasokwa wafaka kwakubanda alula ngisafaka emanzini ashisayo sahlala lapha ingubo sangena phakathi okay Nosipho ulimele kanje onyaweni okay nami ngithi hayi ngizoshaya into zo-ref yabonga ngizomchushisa lapha nalapha senze kanje Nosipho ufuna ucisha izikweletu zamanzi kunamakhaya awu2 uyakuzwa ngithindele iqashiswe nala Nosipho ufuna sami ziyocima izikweletu zamanzi nani ngiyaluthi Nosipho abe khona yayizwa leyo uyazi ukuthi kunezinto engakwazi ukuzenza without yena kufanele kube khona yena ngoba phela yena ubiza isibongo sasemshadweni mina ngibiza isibongo sasemshadweni understand kunzima kanjani Nosipho sivumelane ngayo yonke into naye silale sipheke sidle silale sivuke ekseni Nosipho ashintshe iface yakhe Nosipho athi so ngicabanga ukuya mina lapha mina ngeke ngikwazi endleleni wayengipraiser idolopho ehambe ngitshela ukuthi elokishini the way esisafarisha ngakhona sizamela yonke into lana kulula lana bayaphiwa izinto bathola treatment bathola izinto mahala eclinic misinawo nje nathi ama-clinic elokishini athi uNosipho ama-clinic alapha ayibona abantu bafikelwa yinto manje ngaleso sikhathi akafuni ukuvuka njengaselokishini uyavuka eclinic uyolinda yayizwa leyo angisabona ukuthi yonke into yakhe ufuna amahewa kanje Nosipho ufuna ukulethelwa kanje okay abuye angithi nasi sizohamba siyepholi kanje ngitshothi sizohamba solungisithi uNosipho ana-ID una-ID yalahleka ufuna sishanye i-ID uhambeka nesikhathi silangusa lezo zinto lezo yangizwa hawu ekseni athi ngeke in ngikhipha u-30 ngimnike Nosipho hambe yothenga into yakhe yokubhema sibuye ngoba ngifuna siqale into ukuthi senza ini yabo lona Nosipho wahamba waphumisana nengane yakhe ngithi mama Zambani ngathi abahambisana ingane yakhe yayihamba kanje ithi ma ingane phela ziyangihleka ithi ngangihamba emuva uthi uma wahamba kanje kunokuthi ajika yengala kudayiswa ngakhona la ngathi ukuthi kuyadayiswa uma akayenzanga kanjalo kwamane waqonda wathi kanti uNosipho ngimnika u-30 agibele bayigibele beyela edrobheni ngahlala ngalinda mina uNosipho uyangena endlini izingubo ziyabila lapha eminyango ngizwa ngithini uma sengizwa ngabantu kuthiwa ushilo wathi iqhuzu laselokishini elokishini asadayiswa iqhuzu sekudayiswa ama-cap wathi uNosipho yena angeke azakwazi ukuhlala ema-capini uNosipho ufuna iqhuzu yayizwa lona kusho ukuthi mina uNosipho uma ngifuna buyela ekhaya funa ngithenga amaqhuzu ade ngibala nje izolo ngithi mina njengoba iqhuzu kuthiwa seliyo ngazi liwo 60 rand kusho ukuthi fanele ngibe ne-1000 uze ngihlale isonto elilodwa noNosipho ekhaya ukuze silungise indaba ze-ID silungise izinto zokucisha kwey'koleti nami namanzi nani nogesi fanele mina ngibe ne-1000 for uNosipho ukuze ngimncengele ukuthi ahlale ekhaya wapringa kanjalo uNosipho wabaleka ekubalekeni kwakhe akaqali uyazenza lezi zinto za okubuhlungu uma esekhuluma uzolokhu ethi how I ended up in drugs ngesikhathi sabhuti sweet wayisho lento esikhuluma le story yangizwa ku-radio namanje usesikhulumile kuzophela omunye 5 years eqhamuke futhi abanye abanjengani aphinde nakhona angene futhi yayizwa lona kanti usizakala nini uNosipho kanti nisiphi isikhathi ngihlale naye phansi recently ngamnika i-counseling encane ngathi uNosipho you are no longer a child right now Nosipho usukhulile ngokwanele Nosipho awusekho kwi-adolescent stage I do understand before mhlawumbe besangine stage njengamanje sibheka istage esiyenganeni yakho you understand asikho la njengamanje yini ufuna ukwenza umdala phela manje uma ngabe umngaka uyabo lona Nosipho fanele usiye phambili senze impilo kanje angisho ukuthi nele but woze ekhaya hlala ekhaya yayizwa lona uNosipho wathi hayi ngiyakuzwa sisi uyahamba and uma ngabe ezoneka abantu umndeni wakhe loyana yayizwa lona naye umndeni wakhe cousin we are the cousin sisters and cousin brothers ngihleli nabo mina yayizwa lona njengamanje kumunca egcekeni siya ku Christmas thina sobe sibukana kanje yena urelaxile nala eThekwini ngithi angcono ukuthi lento mhlawumbe kuthiwa lezi zinto ikhuluma ukhona ekhaya yayizwa lona ukuthi uma weni kanje asikwazi ukudwela kwi-past nginamanga qinisile asikwazi ukudwela kwi-past manje lizolokhu edwela kwi-past ahide izinto zakhe ngalokho ukuze abantu bamdabukele ukuthi okay uNosipho uhlukumezekile kanje okay uhlukumezekile siyavuma and then simnika nje support manje kanti uNosipho ufuna kwenzakaleni Nosipho akekho show uNosipho ngempilo yakhe uNosipho uthanda ama-drugs
uNosipho ufuna ukuthi yonke into ize ngamahewa. You understand? Ufuna ukuthi uNosipho abheme nje yena, angithi manje elokishini idrag lele alifunayo alikho, kukhona ama cap. Yezwa lona kusho ukuthi uNosipho kufanele mina ngiqukula inguzunguzo ama drugs ngilethe kala ukuze uNosipho abe right. Yezwa lonto. Kuningi efuna kusenze uma ngifa mina, ngiyadabuka. Ngithi mina njalo ekseni kufanele ngikhuleke. Ngikhulekele umsebenzi wami engiyowenza uNkulunkulu abusisa umsebenzi wezandla zami. Ngiphinde futhi ngikhulekele yena uNosipho ukuthi uNkulunkulu ushembe ngicela ngelanga zamkhumbula abuye ekhaya. Ngaso sonke isikhathi ngihleze ngamtshela last day njengoba ade ngimlandile. Ngasi uNosipho every day ngo9 o'clock. Ngo9 o'clock ukuze ngiphume ngiqale ngiyodayisa kufanele ngikhulekele nanawe. Yayizwa lona wena urelaxile wazi nokuthi kwenzakalani. Ingubo zabila ngayithatha ngayihambisa emgqomeni. Insipho simoshela insipho. uNosipho uhlula ngisho uNosipho abuku ku Facebook wami nguWanda Gelfelate. uNosipho uyawazi kulabantu ahlala nabo labanamafoni yena utshela mina ukuthi uyakwazi ungena efonini abuke yonke impilo yami. Abuke ingane yakho ukuthi igqoka ukuthi abatsakele ngiyabona ingane yami ngiyabona ukuthi ngiyabona usiswabo ngiyabona ukuthi kodwa ngeke azathi lapho sawubona siswawo imini uNosipho ngiyaphila injani ingane yami. Yeyizwa lona ezi ngimincile ukuthi one day kuzongena icall ukuthi uNosipho ufile ngenkathi kuthiwa amaphara alalisa uyacafile ngangenelwa ama course left right and center bethi wawa yimina ngaleso sikhathi ngithi uyakwazi ukuthola amalokhuzana amafoni ukuthi nje athi siswawo ungazuza uthi uyakhuluma ngiyazi une BP siswawo ngiyaphila mina. Yayizwa lona azange akwenze lokho uNosipho kodwa uyakwazi ukungilandela life yami yonke efonini imina engahlupheka ngaze umfuna futhi. Yangizwa uwazi ukuthi nje yena into encane once wenza into ethile yena uzolokhuze ngimthathe ngimise ekhaya ngakusasa wabuye abantu bebethi ha usakhona ukuthi usehambini kodwa ukwazi ukuba nesibindi ahlale la akhuluma atshela umphakathi wonke how I ended up in drugs after all have said and done. Yini noSipho into oyifunayo mina ngidinga yabo kwathi manje ngathi mina mhlambe ubhuti lo professor lo mhlambe ikhona indlela esizokwazi ngayo mhlambe makhona yena kukhona mina kukhona mhlambe masikhuluma there is the thing mhlambe ezokwenzeka uzobona lento ibaleka kangakanani ukuthi angithi wathi akasafuni kuyeka ama drugs angithi wathi akasawafuna ngithi ngamuzwa esho la kulokhuzana wathi akasawathi. Ngicela ukukhululeka umphakathi weMPTV wana ungivumela ukuthi ngikhulume kodwa kumele ngikhulume ngoba lenkingo obhekene nayo akuwena wedwa obhekene nayo. Yabona my sister ngitshela into ongayazi. Yabona uNosipho ubhekene noSathane ngeziqu zamehlo. Yabona iwunga, heroin, nyawupe, umziko. Yebo. Amagama ayo le nto leyo. Inkosi yeyidakamizwa. Uma ufuna ukubulala impilo yomuntu kumele umzwise le nto. Utshelwa yimina, utshelo wokugcina. Yabona umuntu uma eke wabhema le nto ufana nomuntu ofile. Yabona izinto azenzayo. Yabona incwadi ayibhala. Konke lokho akubhalela kuyiqiniso. Inesikhwele ngendlela eyisimanga yowonke. Yenza sure ukuthi xabanisana labantu abakuthandayo ukuze uzosala wedwa ubhekane nayo ngeziqu zamehlo. Vele mawubhema iwunga into yokuqala emeli yenzeke, kumele iqale ikumoshele egcekeni ekhaya. Ithi iphuma ikumoshele emphakathini vele ekhaya kusuke sekunezindle ezikhiywayo. Yabona seswami ngitshela kunabantu abasemathuneni ngenxa yengane zabe eseyidakamizweni. Kunomama manje uhlele equilchair ngenxa yengane yakhe eseyidakamizweni. Kunabantu asebaphila ngisifo sohlangothi ngenxa yengane eseyidakamizweni. Bangifonela daily. Ngiyabonga ukuthi namhlanje kube nomuntu ozokwazi ukuphuma ezovela la because ngiyasaba ukubaveza la pheka ubuhlungu abanabo ababhekene nabo. Sisendlini eshayo siyi South Africa. Yabona lenkingo obhekene nayo akuwena wedwa obhekene nayo. Inqwaba sengeze ngaba nemotivation yokukhuluma nabantu abanenkinga yakho my sister. Kusuke kumele umuntu umkhiphe enhlizweni uma esabhizi nezidakamizwa ngoba uzongcwatshwa seswami. Sokungcwaba I swear to the living God. Bayafa abantu bebula inhliziyo ayini ingane yakhe noma udade wabo noma ingane egcekene ekhaya. USathane yabo makhulunywa ngoSathane lokukhulunywa ngaye emasontweni lezi ingane ezibhekana nawo usuku nosuku abelungu bayibiza ngekiss and marry moke wayizwa ngeke uphinde usuke eduze kwayo yinto lena elethiwe yeba amagama ayo ikusamo yinto elethiwe ukuzodestroya impilo zabantu. Lento bebeyisebenzisa phambilini ukuphuca abelungu amabhizinisi. Makunomlungu onebusiness
bebeziswa yona lento le uyoba isigqila uba isigqila salomuntu oyiphathayo ingakho ehlonipha umeshente engakuhloniphi wena kubeni wena ukhulisa ingane yakhe uyayizwa le nto leyo yabona iwunga akuyona into abantu abayicabangayo kungaphezulu kokucabanga kwethu mina labantu ngihlala nabo daily labantu labo yabona nje lotho ezonqonqoza la ngithi ubonile kubukile ubuka lapha uzofuna imali yazi mina nginokhelwa lapha kuze kuyophela usuku iparole ulikhokhela ngisho ulisiza yebo liphinde likutshontshele liphinde likwenza ukuxolisa mina ke after sebazi uSinosipho njalo awangasekhaya mina sengiyitega lawo ngiyitega lendlela ukuthi ngizoninika ukudla lisizongenzela iwashing nani elinye nje elisihlobo sethu mazethi lisihlobo sathu la kazikhaya linokuthi vele ngiyathi bayazi inhliziyo yami vele ngiyathi usisi wami uzoxolela ubeshaya izinto zami bathi umakhelwane hey wena awuyekele liphani ngithi mina kunzima ngoba phela wakazikhala yezwa lo wakazikhala ngikwazi ukumlahla ugcina nje utangenzele yona ngimthe elifika endlini esuqala nani ngathi mina nginayo imali niye emaphara enhlala yazi ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi kufanele abe nemali makhona ibhizinisi aliphushayo elincane ngifuna ukuthi niyakhohle ukuthi izinto zithi up and down wathi hey siswa ngiyacela abantu siswa ufana exactly noSipho nani ngathatha u20 wathi ngathi ayingixineleke la ndlela bangikhathele yabo phuma kodayisa lingada bese ngibuya kodayisa neqolo bese liyeza yezwa lo ngathi hayi okay nawu lokhuzana ulokhuzana lase siswa into yokuqaqa ngathi hayi ngithanda ukuqaqa ngathi niboshwe yimina enhlezi ngifuna ukuqaqa bese ngithatha u20 ngilinike before that ngilinike u40 ngamakhelo noma umyodayisana uzama njengami ngithi niyahamba lapha yana kama kasithela ufike unikeze uma kasithela u40 ahambe bese ngipharuma nginika imali eshoyo endaba ngime phambi komnyango nje ngimbone ephuma ekhuluma nomfana wakhona yabo amnikeze imali athi sisothiwa akekho ngithi mina kulungile nikeze ingane yakhe uyitshela ukuthi leni imali eqhamuka kumina yabo uyazi yena ngibe kanjalo ngibuyele endlini angene endlini ngihlale phansi athi siswawa nginika imali oqaqaqala khona ngizobuya ngishayele yonke into right khipha u20 ngithi na u20 hayi ngeke ngikunike enye ngoba ngayitshela ngizokunika mase eqedile yonke into waphuma mcawethu kanti uzophuma yeke khona afika uyolanda leyo mali wayilanda wahamba bese landile wahamba mina ngazi after 2 days 3 days phela umuntu uyabona manje ngiyambona umakhelwane la ngithi ngiqondisile ngithi ubonile athi lutho ngithi yephi hawu na ngithuke ngishawo ngithi mase siyayixoxa le ndaba ngithi mina ayithwayi wabuya wayilanda ubaleke ebaleke lokho ngimbone nje mhlambe ngisi 1 week ngiphume emngcwabeni ngemoto sihamba ngemoto ngathi udriver kami ku-Uber mbisela lanto bazale ebusuku ngambiza uza kanje uyabhayisa uyangifikisa yabo nathi ayisiswa ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi ngakona ngizobuya ngakusasa yabo engisho ukuthi iphara ngisho ngenze okuhle kanjani kulona ngiyawazi ayakusebenzisa lokho but nje ngikufuna kunoSipho kwi1 sengi-understandile ukuthi noSipho uxolile edakamizweni ngizamile ngakho konke kodwa angeke ngize ngive up angeke ngithi mina angifuni ukufana nabaye athi umuntu ngiyobona ngiyozwa mase eseshonile bese ngiyomlanda mina ngikho lapha ngihlale ngithi kubi kunjalo ngizolokhu ngithe woze ekhaya ngelila ushembe ngihlale ngithi uzongikhumbula asilungise izinto ezibalekile ke akanginike that 1 week isonto lodwa ngilusilungise siye la thereafter bese isimntakama usungahamba yezwa lona mina ngikufunakele ngoba ngivele ngiyabona ukuthi ngeke asaba i-part of the family kodwa akahambe abuye message ukuthi kule weekend ngifuna weekend uyidla elokhuzeni kamuzalane ekhuluma ukuthi washaya izinto zomlungu o24000 badayisana lo muntu uzele akakhumbula ukuthi ayihambisele ingane yakhe salutha wayisixoxa ngemlutho nathi ukuthi mina sathola ukuthi nokuthenga ngena kabani ulamateka bizako la cost sathola mali cost kanje okay unengane awulethanga ngani pho ekhaya ngiyacabanga ngaze ngamtshela ukuthi ngangelilanga ngangimtshela ukuthi mina yazi mina yabo ishoplift kuba ishoplift ngaba mhappy because ngabe ngiyazi ukuthi njengoba lapha edrobheni uyaphanda uma ushaye kahle ishoplift uma lishaye kahle lize ekhaya lizofishiya izinto liphinde liqhubeke ingakho ishoplift elisebenzele ekhaya uma kuukuthi seliboshiwe ekhaya bahamba bolibheka balibheyilele ngoba basuke beyazi umsebenzi ukuthi okay ke samkhipha kuleta sithanda ukuthi abe isigebengu kodwa ngokuthi uthi meseyizile lapho uyakhumbula ukuthi unengane noSipho akakhumbula ukuthi unengane akanandaba even ukubuza ukutexta imessage ekwazi ukubona ilife yami nengane yakho ukutext ukuthi athi ingane injani njengoba athi ingane wayishiya phansi wayishiya kanjena kanje enye comment ngifundele ethi cha kodwa lenhliziyo embibonayo ungashiya ingane yakho uyishiye kanjani ingane yakho ino 2 months
ingane kaNosipho akanayo ibond nengane yakhe yayizwe lona because noma efikile ingane ayibiza ithi ma kulokho kokugcina ithi yayithi mayibiza athi yebo yayithi yebo yangitshela yathi ayimkhulu mina ngeke sengiyasinda ukuthi ngithi ma kulo muntu and yazi lento izoyilimaza ingane nayo igcine ingena kulento yabo sithe masamba ngenilanga ngelikathi ngimlande kokugcina sihamba la sahlala phansi ekhumula into ayigqokile ngithi gqoka lezi zinto ngithi mina yaziNosipho khonto enga-under singane yakhe afihla kaniphile ingane yakhe W07 yezwe lonto kwi-maths isiqenqe uthi ufuna ukuba udokotela okay ngithi yaziNosipho ngenilanga uNkulunkulu mengigcinile lengane izokhula ibe yinto njengoba ngikhulisa izokhula ibe yinto uyazi uyothi ngikuphuca ingane yakho uyothi ingane yakho enene ngoba uyobusukwazisa ukuthi ingane yakho but awuyiniki i-chance ngala wathi ayikho lento sisiwabo ngeke ngiyenze mina leyo into lo uma nisho njalo into ayilindile uNosipho nje behlela edrobheni itshela ulinde ukuthi mhlangathula aye lapha ekhaya ayosebenzisa ukuthi yena owakaXulu angena ahlale namaphara ngoba ukuba ngikho ngabe lapha le mizi ngabe igcwele amaphara ngabe ukoleta ngithi khona ama-room awu-2 ama-tenant khona nomnye umzimzula ngiseshi khona umnye uqashisiwe umunye umuzi ngabe ucollector lezo imali udla ama-drugs because i-Ernest wakhe lo onqonye umlungu u-Ernest ngamqalekisa ngamtshela ngathi mina wena ngeke uphile wena uzobona into ezokwenzeka ngamtshela and izovela kanti ngempela uzovela adle kumlenze ngangijabule ngiyagiya angikaze ngikhali ngithi mina how boyfriend yakhe wami njengoba ingenamadlebe isinqundu sakuncane lokhuyana yayizwe lokho kuningi okusazokwenzeka kodwa phila the same thing happened ezokwenzeka kuNosipho angisho ukuthi umuntu akamanye ngiyamqalekisa kodwa ngimbuzile ngathi uyabona ukuthi usuphoqa kumlenze 1 uqala waphuma amazinyo isibombe sokuqala 2 udutsheliwe la isandla sakho sithe kanjena cishe bamdubulithe ziyo 3 sekunyawo ngathi lezo zinto awuboni ukuthi uNkulunkulu ulokho ekuthi lo uyamlinga uNosipho uyamlinga uNkulunkulu uyamlinga ukuthi umgcineleni yayizwa lona kunabantu aba-right abahamba emhlabeni uNosipho one day ngamtshela ngathi mina useless ngathi ngifisa ukuthi ufe ungene emgodini kube ngiyakwazi ukwenza ngabe ngiyolanda uNkulunkulu washona uma kasicela ngimvuse ngifake yena ngoba uyi-waste products uNosipho konke uyakwenza konke ukwenza kulokho ngiyabona ukuthi ubefuna ukuhamba ney'mpahla nemisoko yaselokishini because ngiyifice isikhuhlane eplastikini uhambe uyothanda umcako uhambe eshiye ngisho umcakwane wakhe kanje laphana ngabona ukuthi wahamba ngoba esephuthuma ngithukile ukhonkolo esewukhiphile la ngabona ukuthi sehamba ngenduku umama nobaba khanjiwa ngenduku kanje ubonisa impilo leyana ngababekisa imali nendoda yakhe beyibona ukuthi ipringa kakhulu yaphanda lethana u-200 per day muphuma kophandle le 200 rand wakwaba neroom mjondolo ngaphandle akhani imjondolo weni ngaphandle ngeke uhlale endlini ngiphila lempilo ngoba kule endlini ngiphendula ukhotheni akhani lapha yana cela ukutshela ukuthi ngangilongisa abakhe luthi ngitshela indoda yakhe kwayona indoda yakhe nganginika isupport yazi ethi aseswa mikhuluma kanjalo aseswa abantu udle aseswa amfoni ngiyavele ngize ngimthanda because ngiyambona ukuthi unjani yabona but ngangimnika that support ngihlala naye phansi yayenzwa ngithini sihlala naye nje ngiye ngithenge la i-regal meat ngithenge yonke le khombe ka-460 obhekoni ihema bani into yakhe ibidla yonke into same time ifake iqanda awu-2 ifake ubhekeni ifake ihema ifake amarashona aphuma uchizi ifake upholoni yonke into same time ihlala phansi kanjena ikuhle same time ikuhle angithi ayazi yalo ngayihlala phansi la ngayitshela lalela ukudla kuyathengwa kanje azathenga seswaba sathenga bakwazi ukuthenga ukudla ngoba bahlala edrobheni la edrobheni bazothi bayacela badle ogqoyi bacela uma bethola ukudla kuyi-full meal mhlawumbe ukudla methela mhlawumbe uthola ukudla ka-20 rand or 15 rand or 10 rand ama-paradise they shipping ngeke beze ngeke beyithenge full meal so ngahlala phansi nabo ngakhuluma ngathi akhani indlu yeni wahlule ku-Ernest kwakhe umjondolo wabo ukuthi bahlale bobabili okay thengani ukudlani hayi sathenga kahle athenga kudla athi ududle kuyabiza thina lana uzothenga shuthi bajwayele lezi ndawo kunesitolo lesama-Pakistan kudesa khona into ey'ngasile ey'shipile 3 rand 5 rand bani asikwazi ukudla kwalapho babhale ilist bamba obabili babuye bengakhulumisani omunye ebhekele uma ngibuza kuNosipho i-Gross siswawo kanti kubiza kanje bacamsi kuyadlala isinkwa mebethenga mina ngidla ubrown besithenga ubrown owodwa ekuseni we doing the breakfast siyadla akwanele uzophuma uNosipho usawuqeqela isengisho kuyacaca lo photo satha 3 ngenza ibreakfast kuyacaca ukuthi it's not enough ngathi ngakuthenga izinto ezu2 esimhlophe bathanda esimhlophe bona ngithanda ubrown bazowudla bobabili ulofu bobabili ithandwa baqede babuye bazongenela ubrown wami bawudle same time bangene ngale i-boyfriend yakhe yazi ukuthi mayibuye kophanta uma kuthiwa ithenga uyazi ukuthi ithenga i-drink ithenga olofa abawu2 ithenga amaqanda zonke insuku angikwazi ukuphila lo mpilo mina ngazi zonke ngidle kuseni uphara impilo yokuphara vele leyo so bona bafuna ukungiphilisa yona ngenkani if mina ngibabuyisa uNosipho uzongizwa because uyayazi impilo uNosipho lo akayazi wafika emncane la
mangimbhekisa uNosipho lo wafika emncane wahamba kube no7 angithi uyasho namhlanje ambothi usegugilwe yikhehle ungaka awuboni ngathi unomona ukuthi wena nekini nabantu bakini abakuthandayo nekhaya nayo yonke into lo akanalutho athi sithi awafuna ahlale yena angikaze ngithi mina ngifuna kuhlala nini imina lapha ngifuna ingane zakisi sonke sihlaleni sibambisaneni sibe umndeni awukho umndeni ongenazi inkinga you understand awukho umndeni ongenazo izinkinga sonke sineyinkinga uma uvulo abhestaze inkinga enkulu shabefundisi banenkinga so uNosipho akangathatha amahlazo angisho ukuthi mhlambe ngithi into ayikhuluma yezinye zazo ziqinisa izizama but ngifuna ukuthi akungabuhleze neke umndeni wakhe amnekela izwe lonke engabondi futhi la ngekho khona angabondi la ngekho khona akabuye nezekhaya sihlale phansi sibo umndeni uyazi ukuthi we are the family uyazi ngihleli nabo uma sisi ucousin wami uma sisi uyasebenza uma sisi uyabona angazi yangani mncane uyangihlonipha bayangihlonipha understand even ukhumlani as much as engifane buya insist ebheda but mangimkhola to order ngimbuyisa ngimbeka la ngimtsheleni they respect me as usisi omdala yayizwa leyo so yena ke understand lento ukuthi into angishiya kuyona engishiya nabantu egcekeni uma ngingixakekile uma ngingekho endlini ngihambile ingane yakhe uNosipho izohlala uma khona uma sisi mepheka ukudla ngingeze ukubuya la ngikhona upheka ukudla ngithi mntase angikho lapho bobheke ekhaya Mntase wami unomjondolo wakhe ngithi naye uyazi ukuthi mepheka ukudla uzopheka ukudla aphakele ingane kadudle aphakele ingane yakhe ziyalingana ngithi ngamuzwe echaza ukuthi eyakhe injani le enye intombazane lo yakhe umfana uzophakela wonke umuntu bahlale phansi badle yena uzoxova labo bantu manje uzoxova njengamanje we are preparing to uChristmas ukuthi sizwa uKhisiya sihlale sonke as family uChristmas sipheke sidle noma siphuzele sishayele sisazoyisa ingane ebishi kunjani yayisiyabona ukuthi ubondile ngithi yabona into ayenzile ekseni uma ngihamba uma ekhona off namhlanje ngiya report masisi ngisahamba mntase ngendaweni ethize mntase osala ubheka la okay mntase akunankinga mase ngiyodayisa manje ukuthi mntase awuyi namhlanje kodayisa uma ngigula mntase letha ngilethuzile ngihambe ngiyokudayisela ngoba ngikhona namhlanje we are the family we understand abantu mhlawumbe ababengayilindele we understand abantu bayakwazi ukungena ngenxebe bebona ukuthi okay ikhona lento eyabi kubashayashayisa but now sikanje lo uzokwenza uphara manje lo uzokwenza uphara lona ukuthi kufanele ahleze afihle izinto zakhe manje kuseni ngibonile uCousin wami ukuthi akekho mnandi ngithi ke namntase awukhona bengithi ngifuna sikhulume indaba zoguest namanzi selezinto ekubhizi ngazo njengamanje athi ngikhona ngiye ke namntase ngisahamba kanje ngiyambona umuntu uyamuzwa umuntu ohlala naye izomkhulula le episode ngiyamuzwa umuntu ohlala naye ngithi mntase mina ngihlangene angena ngaze ngimthuma ududle kodwa ngoba usisi wami ngithi abothi kuwela kumina manje nezithe bejabula ukuthi lapha yasisi umndeni zithini namhlanje nakududle ayiqhakethe ududle angithi noma ududle ufana nomuntu oqhwanda isonto esipholayo yena kodwa ebengekho yezwa lona ngeze ukuthi nginale understand ukuthi mhlawumbe one day mangabe evukele into zakhe masihlele egcekeni nini akaza yenze leyo nto usuke right nabo kuhleli kumnandi kukubi ingakho ngithi she is a good manipulator angithi amaphara mayehlangene nodwa akhohlisana lapha awakhulumi kushuthi bakhohlisana lapha abasuke behleli khona ukuthi angithi nakhona lapha equation ese wena usisi wakho lona wafika akuyena wakini bamtshela abakhohle ukuthi ududle walala lesisu sakithi abuya azongitshela ukuthi bamtshela ukuthi abantu omakhelwane bamtshela ukuthi elalela wena imali yerent ifana ngabe iza kuwena ingayisiswa ingaka kanjani eparent ubonile ukuthi ufika izinto eshintshile ekhaya wabona ukuthi ngifike ngapainta indle ngayivusa indle esibolile ngayivusa indle mangakhombisa izithombe za before ngisinakho kwakunje sekunje manje ekhaya wafica khona iplaza ekhaya khona iplaza mabangitshontshile wona amaphara agqekeza angitshotshela ngaphinde futhi ngaphanda ngathenga futhi yabakhona ukuthi ingane yakhe ibe happy ihlale endlini ibuke engithayizwe lonto konke ngizama wonke amandla ukuthi okay kufanele kube kanje ngivale la ngivala sihleli as umndeni sihleli lapha endlini kodwa uNosiphula edrobheni uyazi ukuthi inezinto efuna ngabe siyayilungisa ekhaya ezilidwa uyena yayizwa lona yena ufuna imali ngelilanga ngafika come to the stage ukuthi yithi yazi Nosipho ngoba ngiyabona mhlawumbe ucabanga ukuthi imali inkulu kanti imali encane akwesisase le imali zonke mesebe rent isibe sithi aku maintain indlu yonke wenza yonke into ingane yakho khona la wathi siswa uyabona ukuthi into engekakwazi ukuyenza angithi yabo lonto into engekaza akwazi ukuyenza kodwa ubalekile uhleli la
Ngezwe njengoba ngikucela ngisenene sengiunderstand nje ukuthi abanye abantu bayabashaya abantu nani ngangithi ngicela ukuthi ngangithi ngifuna ukuthi abe khona ngithi phela uma sesiqedile uhlelo umsingi ngithi mntama ngicela unginikelela isonto ke nje akusenze 1 no 2 3 akusiye lapha siye la senze ukuthi nokuthi no hayi ngizothi abambizi kodwa ize ngekusenzeka njenganamhlanje ngizosala mina ngidila naye ngendlela engidila nayo ukuthi kulungile ngine understand useyintela ejobheni yabo kodwa kunento ebalekile funeka sizenze uyazi ngimtshelile no yazi already sidle amaningi esakeni my sister ngifuna uqine kulento obhekene nayo nansi into engifuna kuwena ngoba uma ngasuka wena kuningi okuzokonakala kwayona ingane yakhe ingagcina ingakwazanga ukuthi ifike la okumele ifike khona bengifisa ukuza nayo namhlanje ngasho kuzoyilimaza and ukurecorda bengithi ngizoyirecorda ke yabo mangabe ngikutshela mhlawumbe ngiyokuthumela irecord ngithi ilalela ikutshela ngoma wayo inkinga yazini engafuni yenza izosuka iphazamise yona lento uma ukuthi sithi sizolokho sizoyirecorda la angifuni ukuyifaka einkundleni zokuxhumana yabona izingane zesikole zizoyibona emafonini ziyibone ko TikTok igcina iphazamisa leyo nto esikoleni so manje angesikwazi ukuthi ingane sisho yabonga belunguza nje wave kanje uzofuna imali yona inkinga ke yamaphara le ngiyacabanga ukuthi ya wave ukuthi bayazi ukuthi uyitega la bona uzama ukuthi ubafake emgqeni bona babona indawo yokubheka yebo mhlawumbe naye uzobe around mhlawumbe naye la ngiyafisa ukuthi no uzoza bayeza ngikuthi angazi ukuthi uzoqhamuka nini baqhamuka noma maziphi ikhathi bafika nje njalo but mfowethu engifuna ukukhuluma nawe mfowethu ngiyabona ukuthi iwena nsika mfowethu kunezinye izinto okumele uzamukele makumele futhi uhambe uthe wazenza lezi zinto zobani zokweluleka mfowethu kumele uqine yabona awungamthandi manje enhliziyo ukumthanda ngebele angisho ukuthi mlahle for ngoba inhliziyo yakho kunomunye umfana wathi kimi inhliziyo enhle iyamjikela umnikazi wayo egcineni asifuni ukuthi kuze kufike kuleso sigaba leso awummonithe manje awumthande nje ngeyithende umthande nje awummonithe manje ungabusaya all out ngoba nizosuke niyongena eweni nonke uyazama uyaphanta uyadayisa ukuze ingane yakhe idle ukuze ingane yakhe igqoke uzomthatha umbekela aphinda moshe leyo nto leyo yebo lento abayenzayo yokuntshontsha amakhaya ayithandi njengoba ngisho ukuthi babhekene noSathane ngeziquza amehlo iwungakuyona lento abantu abayicabangayo uSathane ngqo wona Sathane ngqo njengoba ekutshela ukuthi ithenye ingane yayithi isesikoleni yayithi ifunda kodwa ingqondo yayibi ngaphandle uyayicabanga lento umuntu uhleli kanje edeskini kodwa ingqondo ingaphandle ilento ukuthi uhleli naye ekhaya ingqondo yakhe ayikho ekhaya ingaphandle that is why ngihlele ngitshela abantu bafowethu supportana uhlelo into ingaze ifike kuwena ngiyabonga ukuthi swami ufike namhlanje ngiyaphinda kusibili lo ngiyabonga ukuthi ufike abantu abanezingane ezingekho esidakamizweni abayazi inkinga ebhekene nabantu okunezingane ezidakamizweni kunanombuzo la bengithi ngikubekela wona ukuthi kunjani ukuba nengane eseyidakamizweni kodwa usukubeke kwacaca ukuthi into enzima kanjani ukubhekana nelunga lomndeni eliseyidakamizweni angiphathi makuyingane yakhe inhliziyo ukuthi ayiphume ngomlomo yabona mina usisi wakhe uyabona mawuhamba bafanele ngiyichaze mhlawumbe omunye umuntu asoba bese ngiyichaza ayithi njengoba ngisho ngithi uyena wakaXoli ayithi bengihlalela mona sometimes omunye umuntu uyangazi kodwa mhlawumbe sengikhulu usengikhohliwe umuntu amazi kahle hle wazi yena nalo washona kusho ukuthi bese ufuna ngichaze ukuthi mina uDudle awumazi uDudle athi uDudle bese ngithi uDudle lo yiphare then umuntu uzothi oh yeah uyayibuza lo kumele ngichaze ngentembi ngimchaze ngentembi bese uthi umuntu uyazi ngiyamkhumbula uDudle wake nayibongeza indaba yakeni bese ethi ha uDudle yabona ubona ukuthi umuntu omunye angidabukele yeyizo lonto uyayibona lento ukuthi lengane ngiyayazi ukuthi ukhule kanjani phela endaweni ifingane yakhe ifunde kuma multi school usuke asikho rich ekhaya yeyizo lonto bathi uma ubethi ngoba mina ngikutholanga but mina ngifuna nenze kangcono uyayizwa ngifuna nenze kangcono so noSipho beyazi le nto ukuthi ngifuna nenze kangcono noSipho nje behlala umbuzo la kula episode yakhe uthi umngane wakho umJova ushonile ngazi omunye ushonile nomunye ubengcwatsha omunye ubengcwatsha omunye usemakhazeni wambuza ukuthi uyile kunomngane wakhe elokhuzeni emngcwabeni wathi angiyanga manje kuzophanda kanjani befike upha angithi yabona ukuthi akanandaba nomuntu obekade close friend wakhe ethi udokotela wakhe obemjova useshonile udokotela wakhe kodwa akasanandaba ukuthi ayopay respect emngcwabeni wakhe because ufuna ukuyobhema
and akafundi khona ukuthi naye bengingaba yena ofile uyachaza lana uchaza ukuthi o-hepatite ukuthi ugroup bani uyayichaza lento uyayazi into ayenzayo noSipho yayizona kodwa ngeke uzokutshela ukuthi kumele ngihambe ngiyophatha ukuze ngibheme ubethi misixoxa isisters sihleli kanje naye sisters axoxa kube buhlungu ehlinyembezi because ngelilanga bethi mefuna ukujova ngithi ungajova phambi kwami ngimbophele ngimbuke kanje ase nginenhliziyo embi ngiyambophele ngithi ngeke vele uzokuba azasuke phambi kwamehla yami yangizwa ngithini ngambuza ngathi mina wena uSipho uma usukuthi wena athi hey mina siswawe ngiyabhema mina engimbhema umbona ukuthi lento proud athi bona bahlala kuze kuse bebhema njoba ngikutshela bathi bemuphile la imeshent into zokubhema bemvalelisa sathi sifike ekhaya you tell me ukuthi singathi sigibele taxi yakwaMashu sithi sifike ungangena endlini uthatha uqale phansi futhi ubhema sekuphelile egazini lesikhathana esingaka esincane kangaka sekuphelile ngimbuza mntama musuthi uma ukhuluma lento uyenze ukuthi lento ifanelekile ukuthi ibe khona empilweni yakho uthi wena uyimbemi elaba bazilutho achoma ukuthi idolobho kumnandi kanjani ledrobheli baphatha kanjani uyabona uhulumeni usimoshile uhulumeni because uhulumeni futhi nje yabona uhulumeni uzokuqondisa uhulumeni ubanikeza bayasho banokudla bamahali iphara lihlala ejele sheshe liphumeni kuthiwa lizogcwalisa iphara umuntu lishana libulala niyaboshwa yezwa lona uma njobe la idrobheni uthi uthola into zokugcoba zamahhala uthola ukudla kwamahhala uthola yonke into kuyena uthi free banebhedlela banodokotela babalethela a good treatment uke wabona ukuthi unganika imjovo ukuthi Jovani nodwa naye unhleze nemjovo yakhe angithi yezwa lona thina lokushini sihlala emakliniki ukhudula ibhenchi into ongayazi bona abahudula ibhenchi la bafike bame kanje kuthona into yakho sayule phansi ikliniki bafikela khona la iyabalethela yonke lento sabona uhulumeni ukuthi ubona ngeke baze baye emakhaya bathiwa bazoqoqwa angithi kuthiwa bazoqoqwa baqoqwa umuntu baqoqwa before bagodukisa bashonsele babuya futhi yayizwa le nto babuya so uhulumeni ubaphethe kahle lana akafuni nabo yini into azoyibuya noSipho noSipho ufuna ukubuya sefika ngikhalela ukuthi akumele kube mnandi emgaqweni kumele kube nzima ukuze labantu bezobuyela emakhaya uyazi noSipho ukuthi noma ngabe simatches azi kanjani uyazi unalento ukuthi imentality yakhe yamtshela ukuthi angeke ngenze noma kanjani as long as usiswami esakhona because uma unayo lento yokuthi uma uyazi ukuthi mina ngimdala so yena uzoba ngaphandle kodwa ulinda ukuthi one day usisumeke wafa akekho laba bakhona egcekeni ngeke bangitshele lutho yila ngizofike ngikhombise angithi phela bafuna uNoSipho uyodayisa lemizi ngixoxele once ngafu uyayidayisa adla imali aphinda azoqhubeka impilo yakhe la eDrobheni yilokho into esemqondweni wakho noSipho uyayizwa lonto yileyo kuphela ngoba uyazi ukuthi njengamanje akhe into azoyenza uyazi ukuthi lene ngeke uwenze 1 no 2 no 3 laba abantu bayifamily yethu okay sizohlalana naye la up until uma sisiyasebenza uma sisiyabona se right mhlawumbe ufuna uzakhela ngophela kalo ehleze emjondolo yabo ngifuna ukwakho siswami sengithola indawo ngifuna ukwakha kanje angithi we are the family hawu mntama uhamba kahle angithi mntama ayisihlale kahle masisi shoot sesovakashelana ngithi yabo leyo mengifuna methi makuphela unyaka ayisisi ngiyeza ngizodla uChristmas ngalapho woza masisi angithi yabo lona nama masisi this time lokulonyaka siyodla emzini wakhe angithi yabo lona sihlele as umndeni yebo lona kodwa yena akekho ukuthina ingane yakho and uwesuzela umfana ngamtshela ngathi one day ingane izokushaya uyothi ingane ayihloniphi uyothi mhlawumbe mina ngoba once ngafa mina irespect enayo inhlonipho enayo kuyophela iyothi ingane enene umuntu mina engimazi mina ngazi umamkhulu obengazi ukuthi 1 no 2 3 wena ngikwazi iyokushaya ngathi nje ubunjena ngisumncane kanje umzimba angithi nawo usidodla yeah ngiyibonile ngathi yomqeda ngesibhaqa no hayi sibongile siswami ngicabanga ukuthi idla amaningi esakeni bafowethu elokugcina mfowethu ngicela uqine mfowethu kule nkinga obhekene nayo because ngiyawazi umonakalo owenziwa yilento ngibuye futhi ngiphinde ingakho ngithi abantu ungafunti izingene egcekeni kwakho ngiyabonga mfowethu okwesithathu ngikubonga ukuthi ufike uze la uzokwazi ukuthi ukhombisa abantu ukuthi ubunzima obukhulu akubona obala abantu abaseyidakamezweni kodwa yilabantu abasuke bezele iphara noma onelunga lomndeni oliyiphara engicabanga ukuthi le episode izophendula yonke imibuzo abantu abahlezi benayo ngokuthi emumva kumuntu lapha aphuma khona abantu basuke bephatheke kanjani iyona ke into le ngihlale ngikhuluma ngayo ukuthi abazali bahlukumezeka kakhulu ngeingane zabo ukudlula zona because lo muntu uyibhemela uyikhohlelwe njengamanje so ngakho ke bafowethu uma uqala kuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona esinye isiqephu esisiposayo uzothi uma ungena ngaphakathi
phakathi usitholele isiqephu sangalolo suku. If ever mhlawumbe ufuna njengoba sike saqala sakhuluma ngosisi ngendaba yebhizinisi ukuthi mangaba khona umuntu ongakwazi ukuthi amxhasa nazi inamba angangifonela kuzona mina njengoprofessor 081 513 5606 ngiyayiphinda le fonelekayo ithi 081 513 5606 kuthe ka WhatsApp ithi 071 281 7509 eka WhatsApp 071 281 7509 njengoba nibona ukuthi iAfrican Queen isiqhwaga lesenginaso njengamanje uma uzokhuluma ukuthi kuyinsika nengicabanga ukuthi abantu abaningi bengafisa ukuthi bamxhase aqhubekele phambili nento ayenzayo nanokuthi ke sikwazi ukuthi sesekane nakwezinye izinto since sazi ukuthi isizwe sethu sibhekane nombhidlango weyidakamizwa. Siyacela abantu bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukuthi silekelele nakwezinye indawo esingakwazi ukuthi silekelele kuzona ngenxa yamandla. Ngakho ke mina sengcenga